Hi guys, I'm Helmeri and we are now at the Simple Session Park warming up for the demo, and yeah, we have basically the best riders in the world at the same place all together, so the demo will be so awesome. Now we are taking a little warm up, like 1 hour, and the demo starts after that, so let's see what we can do. Hi guys, I'm Jordan Clark, I'm 16 years of age, current ISA World Champion, sponsored by Grit Scooters, and this competition is off the hook. Watched it yesterday in qualifying and it was mental. Today is the finals. It's going to be absolutely, I'm just going to be blown away. Whoop. This is Dakota Schutz. I'm sponsored by nobody, and I'm at Simple Session. We're having a good time enjoying the course. We get to do a demo later before the skateboard and BMX finals, so it should be pretty cool, and hopefully we can get scooters to do a contest here next year. So awesome, see ya. Tšau, ma olen Madis Kukk ja me oleme Simple Sessionil, varsti on tulemas väike tõuksi demo. Park on mega suur, flyboxiks on meil mingi Saaremaa maja, kuba on mingisugune terve põllu suurune, normaalne. Well, on your boy here, Lewis Williams, repping for Chris Scooters and Scoot Mag here at Simple Sessions 15. 16. Bit sweaty. Is it 16? No, it's number 15. No, it's 16. Alright, do that again. Joo, rahvas! Me oleme Simple Sessionil. Poole tunni pärast lähevad tõukeratturid peale, me teeme ajalugu. Hoidke silma peal! Tervist, ma olen Ailar ja see on minu Viks. See ratas on 100% Eestis tehtud, puhas käsitöö. Ja see saab alguse 60 metalljupist. Ja siis ükshaaval kevitatakse need kõik kokku. Tehakse vastavalt sinu maitsele ratas, ehk siis sinu suus, sinu värv, sinu jupid, kõik nii nagu sa täpselt tahad. Just oli tõukeratta demo, päris crazy värk oli ja Dakota siin tegi haigeid asju ja Roomet ja Soome poisid ja kohe on rula ja skate or die ja sõitke tõukerattaga, skuut, bang, bang, followge keertreppi. Teine pilt on meil veel. Siin on Darryl Neo, the food planti. Joo, sul läkelkatti on kogu aeg. Sul on tast lahti ja spalt tossu paed. Võid valida tahad. Siinpool Stuff, siis oleme siin lõunasöögil koos Ilsoriga, sööme kõud täis, läheme poodi ja siis läheme tagasi sessionile.
Oi, Simple Session on selleks aastaks läbi. Järgmine aasta pead kindlalt siia tulema, sellepärast, et siin lähevad kõige haigemad trikid. Kõige haigemad sõitud üle maailma. Ole kohal, nagu reaalselt. Totally understand what you said. What he did say is that I'm the coolest person in the world. Simple Session 16 was off its tits. Rock on, Paul. Yeah, boy. Simple Session 2016 was awesome. The 16th year, my first year. Estonia has been great. The people are rad, and it was a good time. Look forward to coming back next year. Olin väga rahule, atmosfäär oli väga hea ja tulen järgmine aasta kindlasti jälle. This is LaShawn Kobza, and I'm here at Simple Session Sweet 16, and I had a wonderful time with everyone. I love Talon and I love BMX, and it was a great time. Shout out to Kevin Peraza, Nick Bruce, and Larry Edgar, and everyone else that killed it. Today was wonderful, and I don't know what else to say. Ja, ülikõva oli ja paljud sõitjad tulid kohale ja omasid oli kõige parem näha, nii et tulge järgmine aasta kohe kindlasti. Alright guys, Simple Session 2016 is over. This was actually my first time over here, and what I want to say is this whole event is massive. It's awesome. It's like best riders all over the world are at the same place, and everybody are having fun. So yeah, this was really great experience. Hey, we're at Simple Sessions and it was an amazing event. It's what BMX is all about. So Estonia is amazing, great people, very friendly, and so much history. Stoked to be here. Yeah, boy! I won't hit you. Come close. See you soon, man. He's fine, he's fine. Fuck yeah! Simple Session 2016 on selleks aastaks läbi. See oli imevõimas. Kõik tõukeratturid, BMX-erid ja rulatajad paid nii hullu. Uskumatu. Kõik, kes te lähete peole täna õhtul, ma soovin teile imekaunist esmaspäeva hommikut. Mina lähen koju, monteerin oma video valmis ja lähen magama. Nii et kohtume järgmine kord. Ma ei tea kus, kellega, kuidas, aga ma tean, et me näeme veel.